Istong di rimla na ingchop ning hangin at atsuno ring magtindang puto bumbong o tsokolating batirol, balo mong balong malapit na impya kapanayan tamong okasyon, ing Pasko. Bukod pa kareti isong kikislap no ring mga kuli aparol, ramdam mong ramdam ing holiday season. Keteking syudad San Fernando, peka kapanayan ding Fernandino at Fernandina, aliwap ang kabalen maskirang alitaga Pampanga, ing ligligang parol. Inya naman bayo patuklo in per months pag-adyana na ng city government iti kambering private sectors. At inya ping Martes, August 15, may daw niya ang first executive meeting para king Giant Lantern Festival 2023. Siyempre talagang panagkataya yung Giant Lantern, kareng kaya katamong kabalen, alimo kayong Pampanga, pero king mabilog sa Central Luzon, ang parang iba't kayong Manila. Kaya talagang dadanon mi ing pamag-announce kayong festival dates tamo, banta pagplanuhan din yung pamamuntada kayong kaya katamong syudad. Banta mas akilala da katamo pa bilang Christmas capital na ng Pilipinas at ng mabilog Asia. Base kang Executive Order No. CMO 2023-031, signed by City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag, may ka-designation ng Executive Committee, officers and members. Mayor Vilma Caluwag ing honorary chairperson, kabang Vice Mayor BJ Lagman naman ing honorary vice chairperson. At ing chairperson ng Giant Lantern Festival nganing Banwa, Miss Sonia P. Soto, amitagong President and General Manager na ng CLTV 36. Apin na iti ing 115th anniversary ng Giant Lantern Making king syudad, inyapin puspusan ing karelang pamagadya. Inyaping January mika assessment king GLF 2022, barong balo rin kailangan da pang improve para ngening Banwa. Ngening Banwa na, akong presenta na kasi anyang talwing Banwa, itang mas anting yung venue tamo, mas makapanalbala masalesa ring tao, makanyan, at atin mo ring pipanganan kitang venue. So itang makanita, improve tayo pa for this year, banda lalo yung mas masanting ang pang mas madakala ring makapanalbakan kaya katamong ligligang parol. Kay but we continue to support din kaya katamong Giant Lantern Makers, ulit talagang ila yung puso na ning kaya katang festival, nung nanitang abya ng suporta na ning city in terms of the subsidy na para tang premyo na bibiyata mo karela, banda mas ganahan la kayong pamakiyabe da kayong kaya katamong Giant Lantern ngayon Banwa. As of August 15, atin na mo namang apulong confirmed participating barangays. Apin Denny ring Bulaon, Calulut del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño at Tela Bastagan. Pasalamat naman ng city government king iyong pangdang sahop ding private sector para king ikatagumpe ng pamikatagon. Madagol tamo pasalamat kareng kaya katamong kasawop at kaduwangan keng private sector na kalupan ng sinabi ng Mayor Vilma Caluwag, talagang eneg yun yung syudad nung iyamong dili kanya talagang part of the inclusivity itang aduwangan na ning private and public sector at ining metong masanting value na susulong na ning kaya katamong Giant Lantern Festival manibat keng aminuna at panahon, it really takes the entire city to come up with the Giant Lantern Festival. Para naman ka rin makaabang king GLF 2023, maganap yung competition ng December 16, 2023. At nung sakaling ali kayo makapanalbeng personal, iatad niya po kayo iti ng CLTV 36. Kalain kaya kaming social media pages, website at TV. May ka-Giant Lantern Exhibition naman ka rin miyaliwang lugar, kaya rin ng competition. Para kayang karagdagang detalye, tumuto kayo mo king CLTV 36 News. Ako ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalen.